dance DJ. Make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. Guys, mayong ito. For today's video, maglaag-laag ko karon kay day of man. Sunday is rest day. So, it means stress-free day. Okay, udto na kumigawas karon kay ipagawas daan ang akong iro sa akong laag para sa akong day off. Bawon-bawon tagpayong kay timatag na init or muuwan, so mas maayo ng ready ta. So as usual, takin-takin og bag kay alam na bawon-bawon ta kay para tipid. Sulod ana is luto og buwad. Napay mga ginagmayng snacks. Okay, let's go. Check, it's already 11:56. Init kaayo ang palibot. Alas 10 yan itong sakyan ron. Shuttle bus. Ka-parking na. Alas 12 ang akong sakyan sa mga 12:30 by 12:30. Palongping station ako. Nasi Marabil gawat at to. Bamba meron. Buwad o inununan ang sudan karon. See inside the bag. Okay. So, kung tagmaas, kaya naman sa clubhouse.